You've been taking cocaine. Nithaine wa Jesus Win na ministry mwana waro hesabu kaunti-ini ya Kiambu nikuo makiri ma mbeũ njĩthĩ marokire gwikinyia o mũndũ ethaĩte na maratathi make kugeria munyaka wa kwĩgwatĩra mĩeke ya mawĩra nja wa bũrũri ĩrĩa yanĩrĩirwo nĩ thirikari. You've been taking cocaine. Banene ya andũ arĩa megwĩkinyĩtie kanitha-inĩ ũyũ arĩ kĩonereria kĩa ũkunderu wa mĩeke ya mawĩra gũkũ bũrũri-inĩ. Catherine Njoji nĩ ũmwe wa arĩa megwĩkinyĩtie gũkũ kugeria munyaka wake. Haha gĩtũtarĩria ũrĩa mĩhang'o yake ya gwetha wĩra ĩkoretwo ĩrĩ mĩritũ na nginyagia ũmũthĩ ndarĩ atanahĩrwo na wĩra. Tumeteseka sana na tumesoma for a long. Juu tulisoma na bado hatujapata opportunities za kazi. Leo tunashukuru Mungu tumekuja tuko registered na tuko na hopes kwamba tunapata kazi. Catherine ndarĩ wiki ya mũrugano rwake rũtire na ũtiganu na rwa Nahason Kinoti ũrĩa onake kwa mĩaka mĩingĩ akoretwo akĩgerera mĩtangĩko ya gwetha wĩra mabũrũri-inĩ ma ũgeni no ndaigana kwĩgwatĩra mweke ũyũ. Mimi ni mmoja wa kuwa natamani kufanya kazi ng'ambo, lakini za zingine kunakuwa na changamoto za hapa na pale. Hii sio jambo la kawaida, tunashukuru sababu ya hii chance serikali wametupatia na niko na imani ya kwamba mimi mmoja wa kuchaguliwa ama mimi nitasaidika. I've come here today for application. If at all it goes well, I'll be happy and I'm okay because I'm seeing there is no any charges. Hakuna charges mob kama unalipa commission ya pesa mingi ama kuna vitu zenye yani it's straightforward na ni kitu sure because hata Alfred Mutua amekuwa hapa hivi na ametuashua everything will be okay. Mwena-inĩ wake Minister wa Reba Alfred Mutua nĩ atarĩirie mũbango ũrĩa thirikari ĩrĩ naguo wa gwethera mbeũ njĩthĩ mawĩra nja wa bũrũri. Sisi kama serikali ya William Ruto, kazi yetu ni kuwatafutia vijana kazi. Mimi nitazunguka ulimwengu mzima niwatafutie kazi ambazo zinafaa ndio watu wapate kazi. Uchumi wetu utaendelea kupanda. Kuna kazi za ground hapa watu wanafanya mijengo na nyingine, kuna kazi za online, kuna kazi uchumi ukipanduka, lakini pia tuwatafutie watu kazi ng'ambo ya kuchukua ile bakshishi ya watu ambao waweze kupata kazi zote katika nchi yetu ya Kenya. Ni jambo la muhimu kujua kwamba sisi hapa tuna mpango maalum wa kuhakikisha kwamba vijana ambao wako tayari kwenda ng'ambo wanaenda kwa njia ambayo inafaa. Thirikari ĩratanya kuoya mbeũ njĩthĩ 6,200 mĩhang'o-inĩ ĩno ĩrĩa ĩtanyĩtwo gũtirihwo mũthĩ wa Jumamothi yũkĩte. Ngĩribotera Kameme TV, Njĩtagwo Mwaũra, Wagunya.